Horas, selamat pagi Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas suburta, boy sisian nami sinasiam, marhiteriga pansigano pari bani sogoton, paimay jalo hita hata nine bata, pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah konuhur nami hubamu Tuhan. Malas tumangur na ibani panurang sogoton, ipuhoy ham hanami ibagas malas nihun. Jana mariti hatamu nasyol jalan nami sogoton. Pajonam hamma hatamu ini. Nagabi onjalan ni hapor saya nami. Nalahu manguluti perguluhan nami saganjang nerun. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Selama nami rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang kurian nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape nasyam marianan nabu isi sehan nami. Marhitehoni rigapan siganu pari sadarion Senin tanggal 6 Desember 2021 aima matar surat bani buku Hagai 2 ayat 6 nama katahon sonon ay sonon do hata ni Jehovah Zewa sahalinari seng saliha dokah nibe duguron kuma langit pakon tano pakon laut apa darat. Bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu gatido hita mandopakon atau pemangahapkon. Sangga mangidah horja ni hasomanta. Sangga mangidah nani lahoy ni hasomanta. Janah hasil ni horjani tene. Duh deran, duh jengisan. Marimbang na ihorjahon hita. Bodo ai meperkorhon ibagas goluta jana mengurui semangata ibagas nalaho makorjahon horjata sigano pari paharana sonayai mahomani nedopa kon ni bangsa Israel bani panorang na ijia sanggah na ipajongjong sidea mause rumah ni nebata lang megah atapi boy sobuton lang sadiha megah ni anggo marimbang megah ni rumah ni nebata na ongga ipa jongjong Raja Salomo ay maase marhitihon ni Nabi Hagai ipasingat hubani bangsa Israel bani panorang ijia bahasa lang sadihadukah naribe duguro ni nebatama langit pakon tano pakon laut apa darat masih sunai totu on gabe sada panotap do bani bangsa Israel porini petongon ahana pinajongjong ni sidea ahana ni horjahon ni sidea maningon do hape ni totap ihargahon sidea ay halaniaha halani adong do sada panorang na domma ibuhul na bata bahasa duguron ni nebatama langit tano laut apa darat jana gabe masap mahaganupan horja na adong iatas tanohon na totu anggo sonai bapenang ahado na terjadi ibagas guluta anggo ipasingat hata ni nebatama hubata bani panorang sogoton bahasa haganup na madear ne horjahonta atap na ipajongjong na ibangon itay bagas guluton masap do haganupan ay bani panorang simagira na totu rado ay mambayin hita gabi muro semangata lang bapenang nyalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ay maase adong tulu pahara na maningon silingaton ta marhitihon ni hata ni nebata sangga isobut hata ni nebata seng sadihadokah ni be duguro ni nebata ama langit pakon tano pakon laut apa darat na parlobe sahali maningon do hape ni hita totap nunut jana pokut marhorja halaniaha aido na pinangindo ni nebata hubata ase aha nadup ibere nebata
marhitihon ni gogo, marhitihon ni sinadongan, marhitihon ni hapentaran, marhitihon ni haganup na adong ibagas parguluhan taon. Maningon do hapeni ipakihon hita ay bahen sangap ni nebata. Ay maase maningon tetap do hapeni hita nunut ibagas horjata siganup ari. Napaduahon ay ma ase maningon do hapeni tetap ididah kita. Porini petongon ibagas 10 taon langtar bahen hita songon na binahen ni halak nalegan maningon do hapeni ididah kita bahasa tardilo do hita ibagas 10 tahun laho pataridahkon buah ni malas ni horta marhitekon ni horjata sigano pari. Ase porini hapeni perlu do hita membandingkon aha na horjonta pakon halak nalegan laho memotivasi hita membahen na lubih diar. Tetapi natang sidaran aima lang perlu ibanding-bandingkon hita aha na ni horjahonta pakon na ni horjahon ni hasomanta. Tapi na perlu aima ase tetap adong evaluasi ibagas uhurta. Ase tetap hita meruji-ruji ibagas 10 tahun pasal aha na dop ihorjahon hita na dop salpu pakon sonari na ijado diaran ulang-ulang diaran do dop salpu pakon na bani sonari atap sebalik ni samborando dop salpu pakon na dop sonari. Ay maase maningon do hapeni terus ikembangkon hita talentata bahen hasangapon ni nebata. Jana napatuluhon maningon do ipardiate hita marimbang hapeni loja hita mapardiate pajongjongkon bangunan-bangunan secara fisik akulata, rumahta, garejata, pakon naligan ope naboy gabe monumen silingaton magira. Tapi lobih kunjay use natang perlu si pardiate honon ta aima laho membangun partonduyonta. Artini ay bangunan rohani, bangunan pertunduyon ta ay do hape natang si perlunan ipardiate hita ibagas 10 tahun ase maningon mermegah-megah do hape ni hita ibagas 10 ta sigano pare halaniaha halani nebatama na mangguki hamulyaon nebatama mangguki ahane perluhon hita ibagas nalaho membangun partonduyonta ibagas perdalanan ni guluta sigano pari. Porini pe galek kita, porini pe terbatas kita, tapi hidup niuhur apa holong nene batama namangguki partonduyonta namangguki perguluhanta marhitehon ni hamulyaon ni halani ai ibagas minggu adpen napatuluhonon dingat kita ma ase tetap pardiati hita bangunan rohanita atape bangunan ni partonduyonta ase tetap gabe bangunan na igoki hamulyaon ni nebata. Amen. Martonggo mahita. Tarpuji marsangap maham tongon Bapa bani hatamu nama pasing in nadop manorangi ur apa pikiran nami malas matongon uhur nami saganjang nyeyon jana pangarapan nami hama tongtong homa namangguki hapentaron na humbamu asitap ipardiate hanami bangunan ni partunduyon nami das kubani ari si magira ase ibaga sa pasingon mo mahanami huma mandalani guluh nami sigano pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalama nami rapakon tonggo namion. Amen. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata Bapa apa parsoran ni tondo na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat membangun goluh partonduyon na herosukon ni nebata Rossi Ari Simagira. Shalom.